Salams and welcome. Thank you for joining me. I don't know what chapter is, episode number 53 of the Heilige Quran, as we're reading the Afrikaans translation of the Quran, the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly, and all those others who were involved in the production of this book. You can get your free copy of the Quran from the IDM 031 304 6883 or the IPCI 031 306 0026 or the MJC 021 684 4606 or Muhammad's Hardware 012 374 6102. And I obtained this particular Quran from where I'm reading from my friend Jones Yunus Musadada, who obtained it from Muhammad's Hardware. Allah subhanahu wa ta'ala reward them all abundantly. And we are busy with the final few verses of Surah Al-Baqarah, the cow or the heifer decree, which is the longest chapter of the Quran, 286 verse. Right, so we're continuing with episode number 53, hoofstuk 2, decree, Surah 2, Surah Al-Baqarah. A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Afdeling 38, woekernis verboden. Woekerwens verboden. Woekerwens verboden. Woekerwens verboden. Or is it woekerwens verboden? Okay. Diegene wat van hul rijkdom in die nacht, diegene wat hul rijkdom in die dag of nacht, in die geheim of in die openbaar spandeer, sal hulle beloning van hul Heer ontvang. Hulle sal geen vrees of droefheid ken nie. Diegene wat rente verbruik, sal nie op die dag van afrekening opstaan nie, behalwe soos iemand wat deur die duiwel geklap is nie. Dit is omdat hulle sê, handel dryf is gelyk aan rente, terwyl Allah handel dryf wettig en rente onwettig verklaar het. This is about interest and usury, right? Wie dan 'n vermaning van sy Heer kry en die verbruik van rente staak, sal nie vir die verlede sonder gestraf word nie. En sy saak is by Allah. En wie ook al daarna terugval, hulle is die bewoners van die vuur, daarin sal hulle woon. Allah sal die rente uitwis en die barmhartigheid laat toeneem. Allah hou nie van die ondankbare sondaars nie. Voorwaar, hulle wat glo en goeie dade doen, die gebed onderhou en die zakat betaal. Wat is die zakat? Die zakat is die verpligte gunste van behoeftiges. So die wat voorvaar, hulle wat glo en goeie dade doen, die gebed onderhou en die zakat betaal 2.5%, sal hulle beloning by hulle Heer vind. En vrees en droefheid sal hulle nie aantas nie. O, julle wat glo, kom jul plig teenoor Allah na. En as julle gelowiges is, doen afstand van die rente wat hierna nog uitstaande is. Excuse me. Maar as julle, apologize for that, maar as julle dit nie doen nie, berei julle dan voor vir die stryd met Allah en sy boodskapper. En as julle berou het in die oorspronklike kapitaal nog jul bate, doen geen onreg aan nie, dan sal daar teenoor julle geen onreg aangedoen word nie. En as die skuldenaar in verleentheid verkeer, verleen aan hom 'n uitstel wat vir hom sal pas. En dit sal vir julle beter wees om daarvan as liefdadigheid afstand te doen, het julle dit maar geweet. En waak teen die dag waarop julle na Allah teruggebring sal word, dan sal aan elke siel na sy verdienste ten volle uitbetaal word. Hulle sal geen onreg aangedoen word nie. That is the day of justice, reg? Day of judgment and justice. 53, 54,
En onthou, daar is 286, soos ons is amper by die einde van Surah Al-Baqarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.